Aha, sahlala njalo sesiphendukile sesithi lapha sikhona uhlelo ngisakhumbula linjani lapha kuzo zonke zomhlaba siyaphila na ngileke ngame CNC khona ba koBulawayo kulo Petre kulo Obvious. It's obvious, it's always there. It's obvious that yabe vele sigange la khona but akunani ngeke sibale ke incwadi zenu umqazibo ngisindise onkala Sindi unjani Sindi onkala uthi kuyeke chisa ntando ubelela labalaleli bonke ababukela uhlelo lakho like our page ungisakhumbula umbukele khona phana ungisakhumbula uchake ukhethe ingoma ozithandayo uSindi Zonkala uthi ngangu group isasidance ke epansula ama 90s when la uqalise ZBC ngangijiva ze group yakho nasasikhathaza Girls Action sijiva unjana sesijiva ke emthadweni nemaphathini sikholisa kwenzakala ukuthi khona phana ke ubaba lo esasimchadisa ke undimande ngo94 wagcina sithi usithandile sibe ephathini after party following day sihamba khona ngale wangikhombisa ngathandana laye lo baba ngitshonje lo mfazi wakhe ebengumchadisa izolo ngahlala laye lokho endithandana sithi uzangigcina ngibe girlfriend yakhe ubaba ke omdala kodwa ke indoda ke wayibukeka wayengijabulisa wangigcina lami ngatshelanga umuntu ngikhaya kwaze wafika isikhathi ukubona kuphambaniseke kimi ngazithwala ewuthaleni kwami laphana ngamtshela senzeni wanjoti mina ngihlala edrobheni sizamuka kudokotela udokotela lo wanthatha ke wangenza ukuthi i-abortion ngagula saze ngahamba ngisiya ngikhaya mama wenze njani ebona kugcwele igazi yonke indawo ngathi angikwazi ukuthi i-period yami ihamba njani senanzelela laphana ukuthi sokuphelile undoda wangasafuni la ukuthintana lami wanje ngcono ngidinga isize yami sihlale sinjalo kodwa to discover ukuthi nasemove on ngahlupheka ngaze ngahlala lendoda ngo98 enye ithemba ukungithatha inzalo yathi ngabuya after deal lamntwana ngibuhlungu ngoba uthi ngaphambaniseka mhla ngikhitshwa isisu njalo ngabulala khona ukuza ngomntwana makodwa ngitshela ingoma esipansule yodwa sasigida kudala nangu jelani uthi ngingedwa isikhathi esinjayile nasenjama 50 years nasingoma
Zibambeni. Izandla sometimes abantu bangabamba izandla babambe izinto awuthele ukuthi asasebenzi kuhle. Bana Mbale-ke evela komnye-ke umlaleli wethu lana besitshala uNtombi Marovini esitshale-ke uSindiso Nkala. Kusuka kusiyinkala Sindiso yekela sikomunye njalo umlaleli othiwa nguZamani Dlovu. Kunjani Zamani Dlovu? Zamani Msakazi bengikhulela emaplazini ngapha ngaseVungu. Ekukhuleni kwami lapha besiselusa kuyizinto-ke ezinzinyana nje kodwa kodwa sihola. Umnyaka lo wabonga umnyaka ka-2016 ngoba ngangihlala kwenye indawo nomngane wami secela sicabanga ukuthi sitshontshe inkomo sithengisa. Sithengisela abantu amabhutsha. Sahamba lokho sidinga-ke inkomo singayibona siyibulale sibiza imoto abayithwale. Sasengasikhathi sokuhlinza. Satshontsha inkomo zafika ama-16 siphiwa-ke imali singabulala inkomo siphiwe $100 seshiya sobabili-ke abantu ebhutsha bathathe bahambise-ke ebhutsha. Sikwenzile kwazi ukuthi ngelinye-ke ilanga kanti asibuzanga elangeni sathi siqhube inkomo ukuthi sizibulala kwathutsha-ke abantu basigombolozela basixotshanisa bagamula-ke omunye wami-ke emsipha enyaweni bangitshaya ngaze ngavukela eGeneral eGwele. Sithe siphuma-ke eGwele sangena saye esitokisini sasewawa sabuya sagwetshwa-ke iminyaka eyi-25 kodwa-ke ngokuya kwesikhathi yehliswa yaku-12 sayenza-ke i-amnesty le mphume ngayo lo nyaka. Ngiyambonga-ke umongameli ongikhiphe nge-amnesty. Yimi-ke Chisa angisatshontsha inkomo zabantu ngithanda ukuthi sisole laba ngabatshontshelaayo njalo siyabonga umongameli nge-amnesty yakhe siphandle ngangizafela-ke ejele. Cela-ke izingoma ezilandelayo ungangitshali vele Soul Brothers ngingajabula kakhulu ngabonga undoda isela lenkomo laphi amnesty nasi ingoma-ke ethi bazobuya sibalindele Soul Brothers of South Africa.
Ama sololo ingoma mnandi ingoma sithi ke bazobuya sitshale ke Zamani Ndlovu esela lenkomo wakhiphe amnesty presidential amnesty abona unyanga ephele umbeliya linyanga uHlovu lobhalela ke uhlelo ukuthi hayi kasakwenzi hopefully so ndoda ucela utshontsha abantu inkomo ubhale ke like our page for us as a chisa YouTube spam like it so that nxa singenile kukhumbuza mpethe ubusi Dube unjani busi mina ntabuka eGwanda eSilonkwe themba bana ke uphelile ngapha thina ama-Jawunda siyaziqhenya ngama-Jawunda ethu singabantu abathanda ukuthula ngisuke ngasebenzela ke eGwanda ngomnyaka 2013 sentole ke umsebenzi we-temporal teaching khona ngafika khona ke ngafundisa ngizama ukuthi ngithole ke indaba yokuya teachers training ngifundisile ngithe kuleso sikolo ngase umngane wami ukuthi ke kambe ke imali ikhona entweni singazenza eziningi wathi kulabo bhuti ke abenza imining bafuna ukuthi nasincedise ku-mining kodwa bafuna ukuthi nasikhombe nxa sikhomba bese senze ngalo trial laba bantu bakhombisa umfazi womuntu bese bebhadalisa lwana umuntu senze imali extra ngakho weekend wenilanga sahamba sayiGwanda town ngathola enye i-4x4 laphana umuntu wakhona wangikhombisa ngamkhomba sase sihamba nxa uhamba ngemota kumele umbhalela boss umtshela usunga walandela umntwana ke ngabe usithi ungabona sengile mota sengisondele u-answer phone wabe sithi kongona ngathi hayi ngicamba manje utsho umntwana wathi ngibani ngathi indoda yami sahamba indoda yakhona ekhulumishona lokho sithi indoda yami wabe fika ke esithi ngubona ungena emoteni enje ngathi aqasa ukukhala ngathi umkami usibonile sama sesihlale weslike senda phana wathi asingene ngapha enxe kasibonanga wabefika bebhoda ngezimoto ezi3 bekhombolozela imoto kandoda yabo bekasi kumchaya uthi uthandana nami umfazi womuntu kanti iqiniso wangasondoda yami bamchaya bathi wena siyakubhadalisa bisa 20,000 indoda yathi angilayo bafowethu ngiyaxolisa bengawazi umfazi womuntu wagcina ke esikhiphe ke $5,000 wabanika bangathi bangichaba mfake emoteni so kwase liqhinga lesilenzayo sakwenza konke kanibili kathathu kwenilanga ke sibuya koBulawayo it was the same story ngaze ngagcina ke omunye ke undoda wakhipha isibhamu ethi i-boyfriend yena le yami engathi i-boyfriend indoda wama wakhipha isibhamu wathi ngiyakubulala mina umfana nekubaleka wakhe ukuthi ngasengichaya wathi ngibantwana ngagcina sengikhuluma iqiniso wathi ngizwele indaba yeno sengubisele eGwanda sasinakwazi ukuthi off-duty policeman wambisela ke eGwanda wangibophisa kanti imagine uhlazo olungakatshisa senginyangeka uteacher umbalisi oholayo ngento le teachers training ngoba ngaconvictwa nganika i-community service eGwanda into le yandidabula kakhulu ngiyazisola ugaga kwami ngakwenza ngibonga ukuhawulisa abantu bengenzanga lutho ngenze ngani bangikhombile kathi umuntu lo uyangisebenzisa ekwenzeni imali le mali ayithatha benganiki wayinika okuncane kodwa kwakungincedisa emholweni wami ngicela ke enye izingoma hayi abantu nasi ingoma sikutshela yona stokfela seBrian lesi uthethi ncancancancanca ha kangile lini sha niyazi mina ukuthi ngithume ngani phase ngibuzile ngiyayishaya ingoma kudlokutshwala mncane bafethu mina ngaphuza bonke semtshela ukuthi poporopo kule thangi lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonselene omunye umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonselene umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonselene omunye umuzi futhi onotshwala hayi
mina ngiyovele etshwaleni kwenze njani mina ngiyovele etshwaleni kwenze njani Ngotheleni umuzi wotshwala mina ngiyovele etshwaleni kwenze njani mina ngiyovele etshwaleni kwenze njani ungitshele engulube encane yini le bayifaka etshwaleni sengisabathi ngiyabeka utshwala lutho abekeke noma ngithi ngiyabuza kubantu abazilutho wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uqoba waze wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uqoba ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uqoba ngani wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani wamnandi mqombothi engaba uqoba ngani kahleni bafowethu yini njalo nje mengizophuza la ekhaya lomshini uthi nca 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 yini lethi nca 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 lo msini uyakhuluma madu yini lethi nca 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 lo msini uyakhuluma lo msini yini lethi nca 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 lo msini uyakhuluma yini lethi nca 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 lo msini uyakhuluma yini lethi nca 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 lo msini uyakhuluma yini lethi nca 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 lo msini Oh, nansi ingoma ye-West Africa, ingoma esithi Stokfela, Stokfela. Yahlupha kakhulu le ngoma. Besitshaleke umlaleli wethu-ke, umbukeli wethu othiwa nguBusi Dube, esithemba ukuthi uziphilele-ke uBusi lapho akhona. Le vele ngiphethe manje ivela-ke ku-Esnat, Esnat Maphosa. Kunjani Esnat Maphosa uthi-ke mina ngibhala ngilapha-ke eSouth Africa chisa South Africa lapha ngibuye ngomnyaka 2021 soza kuyi-COVID ngabuya-ke ngoMalaitsha ngazofika lapha-ke eGoli ngibalekele indoda engangihlalayo-ke igama layo ulibhala igama lakhe ma-dash umuntu lo ebengihlukumeza wayengithanda kudala kodwa ebengihlukumeza ngenza iqhinga la uMalaitsha engakwazi ngilala ngomnike umngane wami ukuthi-ke uMalaitsha uyabuya njani angitshontshe labantwana ababili laye sebakhulakhulile abantwana laba base-secondary school so into enzakalayo ukuthi-ke ngakhuluma ukuthi ngiyimfeni ngoba uMalaitsha wangitshela ukuthi siyasuka ngabo-5 intambama akhuluma ngathi ngiyimfeni ngamtshela-ke ubaba ukuthi ngiyimfeni laphana
la wabona ngithwala ke into zami kanti impahla ngaze ngizikhiphele kudala ngazitshiya-ke komunye umngani wami ngasuka ngizitholeke i-handbag yami layo wangikhapha walilala khona ngathi yazelela khona ngoba ngumuntu vele ohlezi engimakile engenzela ubukhwelelo kungitshaya isikhathi nxa ngitshaya wayengirepha athi ukholisa khona ukuyana ukuthi nxa ngisuza ubuhlungu bokutshaywa uyasuthiseka ngangitshaya usengilala lapho vele ngabona ngitshaya ngokwazi ukuthi sefuna i-sex nxa i-right ehleka lami wayengangithinti so I never enjoyed it for the past 5 years sa-enjoy ama-first days abantwana besanda ukukhula mbijana kodwa afterwards hayi umuntu lo ngazi ukuthi wayesephila njani ngihamba laphana ngihambona imali abo-5 ondrobha komax yathela indlela elubhekise e-South Africa bangichaphise ngela passport i-passport yami lesithupha sami konke uhlala kugcinwe nguye uyabe kukhiyelela ngiyokugcinayo ngoba ngamtshela ukuthi ngifuna ukuhamba ngaphuma-ke ngafika-ke eGoli iseGoli lapha ngaqalisa ukusokola ngidingadinga manje into ekhona ukuthi ngihlangane nomunye-ke ubhuti okhanya engithanda wakodawu njengami umuntu lo uyangithanda njalo ngiyamuzwa ukuthi umuntu yindoda emadodeni umphethe kahle lo baba-ke wathiwa ngumfazi ku-road accident so yethu ngilaye lapha eGoli ukuthi yena sefuna ukulobola inkawu leyana ayabona uGugu Rose eZimbabwe iyala ithi ayehlukananga lami ngamfonela ngathi mina angisafuni abantu abanye bathengela izinto bathumela kodwa nawe ngitshela wathi-ke lokhu okuzamayo over my dead body umfazi wami buye ekhaya sikhuluma khane ngise-South Africa lapha nje saba lokuya ekhaya ukuthi uzangibulala ngizamile emapholiseni amapholisa akazwakala ekhaya so umuntu lo-ke angikwazi ukuthi ngithini ngibuhlungu angeke ngikhohle isehlakalo sami nokuhlukunyezwa engakwenziwanga ngubaba lo ngilapha lo dawu umbingelele kakhulu umbingelele ibizo lakhe nanti nguDumezweni Sibanda siyabonga Dumezi uthi ngicela-ke ungitshale izingoma umdawini once you go Sibanda you never go turn on us ngiyadlala ngicela-ke ingoma ezilandelayo nangumampili wala yeah
Yeah, ingoma eyakhathaza kakhulu uMampi, ingoma esithi walilowelela besitshale ke ngathi uthomba igama lakhe masimbona igama lakhe uthiwa Esnat Maphosa sesikumavusani moyo kunjani mavusani moyo othi ke ongisakhumbula cela ungamekeli baba kunjena nje nxa sithi mavusani ongameke lokho zini usaleke uhlelo phela lawo sincede phela mavusani usitshela ukuthi kungani ungafuni isileke lolu hlelo ngoba phela kulanto esitholayo thina sitshela ukuthi kuyini ofuna ukuthi kungani hlelo lungasitop nxa ngizavakatha kumele ngime phela ndiye holiday kungenzakala ngihamba holiday mavusani moyo uthi ngikhumbula kudala ekhezi ekhaya ngoba kusakasijabulisiwe khona phakathi lako wabani uNtuli kwenzakala inkeme yendaba lapha sisekhaya kwabuya ke laba ke abathumayela bama-church sasidakiwe thina sisuke ezitolo sicela sizivusana labantu abathumezelayo ophapha babo sathethisana labo kabuhlungu kwenzakala ukuthi ke umngane wami wagcina ethi sihambe siyevusana labo saqalisela ujikijela chaya khona ngale abantu besaba basilandela besithi basithandazela kulwana indoda sezimbona zihamba umfundisi sesichaya imoto sayibulala amawindi umnyaka 2021 nalo ithe imoto ke sesichale yafa amawindi waphuma ebaleka wayichiya imoto waripota emapholiseni sadingwa saboshwa kodwa ke umajistrate ekhona wayesefuna ungani uyasikhawulisa mhlanda la sasikhona esimaziyo uboss wabo umajistrate sakhulumisana naye wathi hayi abantu abajwala kubi sayekelwa kanjalo lo mfundisi manje lekathesi kulento ezenzakala kimi ngibona ngani ukukhona ngiloya ngakho unyawo zami sezinkalakatha sengila lokho ngani elephantitis wena zabantu elephantitis hayi yini kanje uvuka ngonwele inwele unentunwele unyawo ukuthi ke uthi mina ke sengithala uvalo nenzeni ngifonele wena ukuthi ngibuze ukuthi ngakhona ukuyacela uxolo yini ngoba ngikhaka kokho ngenze njani ungixolele ke msakazi ngicela lezi ngoma ezilandelayo khedile ingoma zabanenge mana sikuthele ke have k umoya lo I'm
Cheers, sir. It's a shifter, I'm frustrated, man. What? I'm suffocating, man. What? It's a shifter, I'm frustrated, man. I'm suffocating, man. Naso ingoma ethi Moya, Heavy K featuring Professor Mpumi. Limuzo loba umsindo utakuzwa mfana ndangqondo baba umsindo kakhulu ukhombisa uyabekhombisa on line ebexoxa amankazana online ekhombisa utakuzwa lo simtsheleni balaleli izuthi mbani nawo Duduzile Ndebele kunjani Duduzile Ndebele ngiyakubingelela Dudu uthi mina kwakungumnyaka ka 2007 bengisekhaya uqala into ukuthi ziyabheda umsakazi saqala uthembela ke ma-church sithatha amanzi uyathandazela ama-church ukuthi into zingasilungela ngoba impilo enzima ungabambeki sasilemali lapha ama-barrier checks sengama-millionaires kwaba nzima-ke kakhulu kimi laphana-ke afuna ukutshela ukuthi-ke ubaba abantwana endlini kwaungalali ude nomsebenzi ungasekho ngasengicina sengenza ukuthi kukhona ongangisiza yini ngacina sengumuntu-ke odinga imali ngomzimba yebo ngibama esontweni kakhulu uthanda inkonzo so ngathandana nomuntu so baba lona wasebelieve ukuthi imali lezi ezibuyayo engizitholayo ngizithola 3 miracles imali lana ebuya ngomthandazo wechurch ngangilamanzi ami sibila ekhulekile kodwa wangabona lilutho mina ngikwenza kubona ke ngihlangana labantu bangilalayo banika imali benika ke iyusa banganika $2 abanye banike 5 imali sayo kongela lutho emashop kunzima le mali acina ngihamba yaya eBotswana ubaba wayengena ichurch wagcina ebuye echurch ethi ichurch yakho liyasebenza nkosikazi nanku usuthola sule mali yena engakwazi indlalela abanye obaba abatshiyeneyo including lo mfundisi wami la ngangalala wanikeza ke $5 le 50 rand ngahlala nginjalo okwesikhathi eside ngitshontshela manje ngitheze ukulunga izinto so kulawo 2009 kwaba nzima ukuthi ngistophe into yami le yokudinga imali ngaze ngijwayele ngaqasa kama-trip ami sengikwenza ke eBotswana ngoba ngimohle ngakhiwe chisa ngaze ngisebenza ukuthola ke imali eBotswana ngibuye ngiphathele ubaba la ngeke asole ngamgcina kuhle kodwa unfortunately ngicine ngibamba ngumkhuhlane ngo-2012
sengigula ngatholakala ukuthi sengile HIV, ubaba laye ngatholakala sengimnikile, so lami ngala ngathi ngonikileyo. Ubaba ukhomfesa ukuthi hayi ngathi ulala ngomfazi ngo-2006 ngajotshele khona umakhelwane lwane ephumula, maybe ngayithathela khonapho. So wahlala kunjalo-ke, umkamisi wangijiya, ngikhona mina ngiyaphila ngisehlelweni kodwa sengiziqinele ngiyasebenza lapha e-South Africa. Yo hayi gender le uyabongazi uthi ubuya lokudla ekhaya kanti usebenzile-ke isitho sakhe umama wathi usebenzisa ngendlela afuna ngayo ukuthi ethole imali. Nangu uDenjan, let's splash uhlabana ngolufuno engumntana-ke was a 10.
Thanda ndibisheni ngoma ke esetele ufuno sichaleke mlatho siduduzele ndebele esithemba ubana ke ukholisile kunjena nje ngamantombazana into ezingoma zamantombazana ezikhala amantombazana afika e-studio la asekhuluma lezi sebhedeke kwamanje vela ke ufanele Mzizi unjani fani Mzizi sithemba ubana ke icila thunjana lethu ke namhlanje ke kuhlelo uzanikisana ukuthi icila thunjana lethu leliphela le ngiyokugcina ke namhlanje bafana fanele Mzizi mfowethu ke mina ngivele eShashe eBhayibridge eShashe eBhayibridge ngikhulele khona ngazigcina sengobulawayo lapha engisenze khona kwesikhathi eside kobulawayo ngahlala nontombazana ababemuthi ukuthi ke nguFlorence izothiwa nguFlorence Moyo sahlangana ke eTown duzane la City Hall ethenga izicream ehlizwa abazali bakhe ngasondela duzane lakhe ngambingelela ngoba ngibona ke intombi enhle ngomagama ngaphosela ilizwi ke uFlorence ke wathula wahleka saxoxa wasithi nasihamba ngasengimtshela wanika ke i-address ngambhalela ke i-address ayisithi uhlala khona ke Hillside kuLiyanda ngabhala ke i-address ngaposta incwadi yami yafika bekuyizikhathi ke ezimnandi lezo tshisa ngoba kwakungela phone sasibhalana ke incwadi ngambhala incwadi wamphendula incwadi yabuya emfakelela ama-flowers kuleyo ncwadi sathandana ke wasesibhalelana ukuthi siyabonana mhla kabani wathi siyabonana mhla ka-5 December ngabuya ke edolobheni ngambona ba-5 December ungakhohlwa lesi sikhathi kwakungena ndawo ngayakhona njengani mfana mesele igijima liye emalodge mina elodge kumbusha abanye abafana wathi ke sihlangane sazulazula ke etown sathengelana ama-chips sabhoda ilanga lonke kunzima ukuthi uhamba umbambe isandla ngoba kwawuthutha abadala balithethisa liyenzani bahlala ke la lokho entshontshela wasentshela ukuhlala ke kuLiyanda lapha ehlala khona wathi sigade sonke sagada ke ibhasi lapha City Hall ibhasi ethiwa uDina yahamba yafika lapha yasidropha ke khona ngale ngibo ngoba ngafuna ukubona ngibo wasentshela ukuthi ke yena ke uhlala phana kodwa kule boys khaya ngela muntu ngabazali bakhe sebelele ngingangena mhlawumbe ngaba ngcono kuthe kunjalo ngikhona phana phandle esengene egedini ngoba usithi ngabona intambama ngase ngiseqa ngoba ngalunguza ngayibona iboys khaya into ekhohlwayo ukuthi ke ubabakhe wayelezinja wayetheni uzazibonela iplan azivalele uthi wahamba wazivalela kodwa wona ubaba waphinda wazikhipha ngoba wakhe yazivulela yena wasezithatha azivalele ngingene waphuma ke lwana ntombazana wafike ebondeni kuThura Hall wamemeza ukuthi ungajampa lapha ngabuya ke lami nginyenya ngisiza khona phana thula nomduli yena wasehamba ke siyangena phakathi esanda nje ukujamba sithi ji yeza inkalakathe entsha baba ibhonga ifuna ungibulala yangeqela yangiluma sokuhlaba umkhosi lokho wagijima ngabaleka wangivalela lapha ke eboys khaya wakhiya wazikhuza wathi Scott kungena umuntu ubaba khophume egijima wathi ke kwenzakalani ngathi Scott ngazi ngizikhonkoti injalela ukuthi ngiyibambe ngiyikhuza ilokho ikhala eboys khaya ikhonkoti ikhala eboys khaya umthela wathi kuyini okwenzakala lapha ngamncenga ukuthi ngithule ngithi zwinga ngathula ngathi zwinga umuzi umdala uyaphophothi kuyini okwenzakala lapha ngabona lapho kuphuma ngigade laphana iyabe singibambele ngathi sengihlezi ke phala laphana umdala wavula izivalo zokuba inja ikhonkota wangithola sengihlezi phansi ngicweleke igazi kodwa ngubani wena wathi lisela ngazila ngisosela baba ngiyaxolisa bengilandeke uFloor emdala kade vela ngabuzela ngeni wathi zingilume mo wayezekela nje zangiluma zangilimaza ngacina into edaca phansi umfazi wakhe mama Florence waphuma la ekhala uthi no ungabulala umuntu ngisuka lapha ukuthi sengigula sengigugezela abantu thale esibhedlela ngilezinyana lapha engalemala khona kakhulu kodwa kwenzakalayo after 2 years ngahlangana la kuFlorence abuyelelana ngacela sengimtshadile lo mdala wangixolisa kakhulu ungumfazi wami namhla unabantwana ngicela ke umbingelele uNakafanele Junior umbingelele nxa wathola umtsheni ngiyamthanda kakhulu uthola umfazi onje uyakusokolela ngasokola baba ngasokola kwamagama ngicela ke ingoma A1 obona ngichaza eka Brenda Fassie siyabonga kakhulu ke uhlelo
Usakhumbula simalapha sibonga ngabe CNC abangani bethu bengakhohlwa ke le wedding le party izimfa udakho konke okufunayo kumbe nguthebe lapho uzofila in your bedroom yakho uzijayivela bakhona ama-camera bafana babambo obvious babambo Patrick ama-church selikhuthaza conferences thintana lapho ngophangisa CNC live sessions kumbe undithinte lapho zokulayela nazi ngoma Brenda Fassie ingoma esithi my baby.
Marrakesh man.